to beli sibun rang ba borok samut ki balong paya bos kem jang seng sit sak lun hi borok kawing jing beli ke bak pang ni kini kirang ba amut to beli dang edon lengkat bat pi simbor kongset ya ubandri kupar kongset ya ka iba janai nongbet ya ka bansuk umdor ya u persang bor kriem ya u sambha khanayor ya ka rubanikarani ya u rokiwar ya u meban kersoi renja ya ka ribina dotni ya ka lisha kharengki ya u damayan swer ya u welbastar jaba ka IT hunrani u bestar nongbet ka pi ban dap omdor u rokiwar u samla rostar sing kasang u bandri kupar kongset bat u badondor kongset te mentang kerpat ikni ki rirung ba jengi ki basong ahmad subha ban yakiu halaransan menyerap ban bersam lang ya kene ke benta te kerpat langi pi barok subha ban yakiu halaransan Usamla lawai punai sangdiar subhakio halaransan ke mentangan khot yai samla Arjun Maulong menyerap bersama yang kena bentar Dela kapat yang gini ki semua balapan bangala pulai kerting mata subhai banyawan upas kemat kenang banam kini ya kapor kalau sibun sama Arjun Maulong bapila ya rapan bersama yang kena mentah de mentang khot ya u aiban simbor konsit ubadai nak tengsi malum tersat ubalapas naga embus walayo ruh du prapusan point life person de mentang khot ya samla castarani menyerap bersama yang kena mentah sebab ada jin sakti ke sujam di mentang khot sayu bandri kupar kongsit naga terat sengkesi malum tersar uni usuma ulapas naga SSLC examination na embus balayo enyo fundrio penprapulai persen di mentang lakukan usuma rana menyerap bersama yang dimentang Kulit sibun semua di mentang khot saya ya ka ibajanai nombet ibadai naga transaksi perse ibalayo adu inyo persen point life persen di mentang khot saya sama samborani menyerap bersama yang dimentang mentang khot saya ka bansuk umdor nang tertengsi tesamukse ini isamla ilapas layo hadu inyo pusa pendre persen de mentang khot saya no samla Yunis Rani menyerap bersama yang mentang nang cendur bumbu nak kulit sibun semua dari mentang khot sayu perisang bor kriem naga tertengsi lauslam dari ini sama ulapas naga embus belayo adu inyo kuai pendre persen dari mentang khot sayu imarit ngamak banda keteng lut mai gini rumah pada napor halaransan
Dengan cukup dokti yang kira subah manusia pada yang tak. Kemudian sibuan ber. Dan mentang kau saya usambah kandayon nak tateng kesi wasalai. Uniru lepas napo embosi layo hadu inyo 4%. Dengan agak cepat mama apa menyerap pembesar yang di mentah. Kemudian sibuan mama apabila menyerap pembesar yang di mentah. Dan mentang kot saya ruba nikah rani nak tateng si malipo. Ini semua lepas naga CBSE boot na JNV balayo hadu inyo pusan penlai persen. Dan mentang kot jadi semarang ba seran jaba menyerap pembesar yang di mentah. Kemudian sibuan Semarang Barat kaya rapat bersama yang dimentat. Yang mentangan kot saya kilan star ni nak ketenteng kesi maroro. Undi usamla ulepas pelayo hadu inyo pesan penjepulai persen. Yang mentangan kot ya Semarang Barat kering walang menyerap bersama yang dimentat. Kasumna ruba nikah ni nak terceng si malipo sebawan cemat. Akhirnya kalau di Maklau ni semua di pilihan star ni nak terceng si maroro. Di mentang kot pada saya semua Rocky War nak terceng si nodamarkan. Ini usamla bala pendap ya ka exam HKHSSLC examination na Karnataka School Examination and Assessment Board na po Bangalore. Ini usamla layo adu prabu persen. Di mentang kot say rangba. Ya uni usuma Rocky War mga bantoy dada ki bahaya joki lay rapat bersim yang lebata. Mentang kot sayo ya meban kersoy renja na terteng kesi kerpay. Uni usuma ru la pendap ya ka HSSLC examination na JNV baru ni ulayo adu ndrep kendai persen. Dari mentang kot saya riramba madayang sponsor undor penjara bersama yang dimentang. Dari sibuan madayang. Dari mentang kot saya kar ribina dotni nak terting si malipo. Ini ru ila pendap ya ka exam HSSLC examination na po embus de ila yo ru 100% persen. Kemudian sibuan mama bahagia penumpang dalam lem yang kena mentah. Dan kenyat mau suka bantuan mak mama bantu kerteng mau iwe ngasukot. Dan mentang kot. Dan mentang kot saya kal Lisha Kariki nak terteng kesi tajumro. Ini isma ila pendap ya graduation nak course Bachelor of Social Work napot niku. Dan ini semua iloyo inyo puwi penjuru persen.
Dementan kot ya Semarang Mbak Pelenstarani banyarap pentasam yang dementan. Subha ya ai kecing fakti mo. Merengkam pada orang ini subha banyak fakti baik. Kalau sudah sibun meduk bagi daerah pentasam yang dementan. Dementan kot sayo dama yang swear naga transisi penyolaan neng. Uni usamlaru la pendek jaga Bachelor of Social Work napa Martin Luther Christian University. Uni usamlaru la yo 3.02 CGPA. Mentan kot sa merit Presiden merit dapat daerah pentasam yang dementan. Dementan pada yang kot sayu semua Wellbuster Java nak transengasi penyolaan neng uni semua olah pendek jaka electrical engineering course napo abot Meghalaya State Council for Technical Education uni semua alayo nyofenrio ponjwei person. Dementan kot say Semarang ba merit genep menyerap bersama yang dementan. Sebesipun merit dementan kot saya ke IT Wundrani naga tercengsi tersat mukse ini semua ila pendep ya ke Bachelor of Pharmacy naga Rajiv Gandhi University of Health Science na Karnataka. Ini semua ila yo nyufuar poin 4%. Dementan kot saya padu literal menjara bersama yang dementan. Presiden peduk Dementan kot sayu semua ebat star nombet naga tercengsi samse ini semua ulah pendek jaga BBA course naga NMIS University Nepal Rajasthan ini semua ulah yo pendai 0.2%. Semua ebat star nombet semua ebat star nombet nak kata tengsi samse dengan kerpat yang dibayang jom ni semua sebahawan dia orang besar berpercaya dalam yang kali bentah bet star nombet HC Hospital ini semua elayo adu 1,000% de mentan kot cai kot biang ya irang ba madang sebarsat undor banyarap penbesam yang kena mentah dah flash bun madang. Presiden memang bagi era pengusaha yang kita. Presiden temata kajing sam kusnam yang kuburam kelapoi sebekut di yang keempat jadi yang baru menkilap macam halak halak di Jakarta.